Callum Morris, tafod tuag at Bacare. Bacare yn troi. Yn methu mynd heibio I Chris Baker. Cyfle arall I Callum Morris. Bale at Danny Harrison, y gwynt yn hyrddi ar draws gampws Cincoed. Y Bale at y postyn pellar. Peniad cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Kyle McCarthy. Dihangfa i'r tîm cartre. Crydd cael ei chymryd yn sydyn. Bacare sydd drosti. Bacare ergyd yn isel. Mae Fulham arbed I yn horror yno. Ar Bale unwaith eto oddi ar y llinell. Joel Edwards oedd yn o'r tro yma gwaith arwrol gan amddiffyn Met Caerdydd. Bale dal ar dir y chwarae. Mike Pearson I fewn i'r cwrt. O mae'n dod oddi ar y dyfarnwr a Cei Edwards ar cynnig yn syth I ddwylo Will Fuller. Bacare ar cynnig cyntaf, Fuller yn arbed ac yna Edwards yn arwrol oddi ar y llinell. Declan Poole y croesiodd Fuller yn dyrnu. Ar Bale gan Cei Edwards. Edwards yn cael ei yrru am yn ôl gan Kyle McCarthy. Unwaith eto, Edwards ymlaen at James Owen yn ymyl y cwrt. Chydig o le, Bacare yn y cwrt. Ar y droed chwith yn isel i'r gornel bella. Hyfryd gan Michael Bacare yn dyrnu'r fflag. Dwi'n meddwl na dyna oedd y bwriad. Gôl hyfryd ganddo fo. Cei Connah ar y blaen wedi 36 o funudau a cerdyn melyn I Bacare. Aaron James at Ben Bowler. O, mae hwnna'n llac gan Bowler. Mae James Owen yn manteisio. Owen yn llithro'r Bale. Heibio I Will Fuller ac yn dyblu mantais Cei Connah. Oedd hwnna'n rodd gan y myfyrwyr. Bowler ar bas llac. A James Owen sgorio bedwaredd o'r tymor I ail yn erbyn Met Caerdydd. Crydd yn isel. Ac yn wasraffus gan Cei Connah a'r Bale yn cael ei chlirio. A mae'n ras rhwng Roscoe a Danny Harrison. Adam Roscoe ar y droed chwith yn hynod wasraffus. Roscoe wedi gorfod byw oddi ar y briwsion heddiw yma. Evans ar gic gornel at y postyn bella. Joel Edwards yn gwbl rhydd. Methu cyfeirio tuag at y gôl. Oedd I Met heb sgorio yn ei 5 gêm ddiwethaf yn erbyn Cei Connah. Yn edrych fel bod y rhediad yna yn barhau heddiw. Roscoe yn dadlu gyda dyfarnwr, oedd o'n credu bod yna drosodd arno fo'n fanna. O, di Richard Harrington ddim yn hapus efo'r blaenwr. Adam Roscoe yn gweld cerdyn coch am gega. Mae rhyw 2 funud sy'n weddill yma. Mae Adam Roscoe yn mynd I gael cawod gynnar. Yeah, delighted. 2-0, clean sheet. You know, it's a really tough place to come, and you know, I've said many times, I've got a lot of respect for Christian and his team. But you know, I just thought today, the nuts and bolts and then the dirty stuff, I just thought we did it fantastically well. And you know, we not just keeping the clean sheet, we also had a threat going forward, with pace, which makes a massive difference in your team. So we're really pleased. I was happy the way we played today. I know we've lost 2-0 and it's not the result that we wanted, but we showed signs that we could fight it out, particularly the first half against a strong wind, and we knew it would be very difficult. But it was trying to build on last week's performance at Bangor. Again, the performance I felt was good, but we've come away with no points again. So from that perspective, it's quite disappointing. You know, I think that makes us now the best defensive record in the league, and that's really, really important to me, because I know what clean sheets do in the top 6. You know, they're the key to winning games, because I think you'll always nick a goal, and if you can just keep that clean sheet, which we didn't do against Bala last week, you know, we're 1-0 up, that should be the 3 points with the way I set my team up, but you know, it didn't. Today was a very good day at the office. And can you give me an assessment on the sending off towards the end, what you made of that? I think the player knows what he said and what he's done, and the referees make the right call, so we'll deal with that in-house.